MLA विधायक MP के लिए हो Puthot Puthot Turuna Ilitung Puthot Ilitung Hamturi kompetensi dong Presiden Omai Pulo ini Konting Kopi Abenus Bangsa Sekretari Tapi Sekretari Kurang lah, Mana halin kau? Itu ceraki pada kalau memang di tanah itu. Pada 19 dan Sri Long ini lolo masih dak itu ajak dikluipen tapi sini tundak meeting do pono masih itu jitu sik sirul aku tak ni tundak citan cimun pono lepen ke public awareness Toson si litum, kepaning ding pen litum, ali long ima, bac, cepaduk pen litum, ali long ima, nasi cepaning ding nanti, lepin, silet lepin nai, lepin desi litum ali longi, kasobu tak litum cetan cimun pono, nasi dak. Itu la dak tuar peni kawe dak 19 dhonsuri aso puthak tani tum chetan timum lo tuar kawe jane rat tum kisum student tum ko ani kisum lasi itu autonomous council dokok ta alitum lason elitum tuar kawe mission school ave junalang ave Nasi dak development bang long de pin Donsuri constituency long nasi litum ning arong ave pin la Donsuri rat litum kon ini tum isung ke boy litum abatai ta litum media long ta chani ripilo karbiano autonomous council kichari pon ake hai PWD in charge pan Tenglok and Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Hai Patani tu Prang tapachini bom lo media pen ladak development kabe joine dak wani rat tisu dak sakurita long de pin lapen ke hensota long de lapen ke electricity lapen kijun lang kabe Mesen kijun lang kawi dadak akisung dopik hanya kasi media penili choningri yang kecari pom Karbiang Autonomous Council dadak non kecari bom agak hai tumpan choningri lo kasi dadak don siri arat akisung laso ke pajok yipan la development atau tuar penceng lok kaprek development ke longge pan si chondingri lo la pengke dak Donsuri long la mesen itu hospital avelang la pengke mesen school college ta lahai ta avelang la silitum itu itu education na thu iritum kaching thur nangi
laso bang litum pinang education hello main litum bangke asi education nang si ada school penon college penon litum si bangkre ve lote litum la knowledge bang litum bangke long ni la knowledge is power asi aso knowledge ke longi bote litum quality education ke nang sot lasi la hai litum karbiang long itu akemang itu knowledge is power aso itu education na tu kecing tur pik langgi aso rata kemang aso bangke pacun bek nang po karbiang long autonomous council non cari bom itu la bangke dak pota ke long onde ka maximum dolang la pota bang itu adon tin epak le long dun tachok kasi pota bang ke itu six schedule area bot kasi pota bang ke do weg nangi adon tin ta la penke lancho tagarelang ilitum dak adon tin ta sakuri long onde sakuri ka we jani ilitum kasi cingthu thake del ilitum du karelo dong surya rat bangke kasi chuniri lo karbiang lo autonomous council ke cari to ba atun adon tin ta sakuri tipon ra laso awas sai tipon ra pacing thod di pasi nili hen tin thiek pen chuniri pada 19 dong suri long ini dolo kasi dak itu ajak dikluipen tapi sini tundak meeting do pono si ini tum jitu six schedule apu thak ni tum dak citan cimun pono lepen ke public awareness to son si tum kepaning ding pen tum ali long ima bac cipaduk pen litum alik ilong ima nasi cipaning ding nanji lepen silet lepin nai lepen desi ilitum ali longgi kasabu thak litum citan cimun kono nasi dak litum la dak duar peni kawe dak 19 dhonsuri aso puthak tani tum citan cimum lo tuar ka bejani rat tum kisum student tum kone kisum lasi itum autonomous council dokok ta alitum lason elitum tuar ka be mission school ave junalang ave lasi dak development bang long de pin donsuri constituency long